Kulili ni mangat practically nili non gitu kilit pa mag-ESA bang 1959 ni kan ko patungro to bila pang gandiram tim nangepa thek gitu ke-ESA kasi pini lasuang thun ni lipen mo athe ba lasuang thun thun dite thun ba tabe taben pini ani anta litung production ro to bisar litung am pini amega je no tamen ang technology je ahok pera ke-ESA ke lahem lo simbol pen kuno a ota dur pen dono lahem lo pulo tante pini la bangso ke-ESA do bomlo pini ke thom deepustame Pina marni jo di kumane ke sinan sing udal pute nen tum kosan to responsible en lo. Adi ke pang thek nai lamang la pehlo itu ke claim nai bang bil. Hala so bang. Ke claim nai ke chengsi bang la pehlo. Rata tumta ke chengsi ni rata tum magi purong ko. Rata tumta la son ke ese ora dona tu characteristic bang tu kosan no ke nani hala bang tu semar nang ko. Rat lo itu kado itar bang no itu bureaucracy level tu. जे केएससी तो लसन दो नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी नो चलाओ नंगे बा पॉलिटिकल पार्टी या मीटिंग नो दो रख पे दंगे तो बुलडेल पार्टी में फ्लेक्स हम रख पे दंगे पॉलिटिकल पार्टी जितो कैसे मारा असोंग मांगने पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो एंड देना हला एक दो विषय में तो दाइसे करस करेक्टर मांग तो ठीक ना तो करेक्टर के मेंटेन कैसे लो आओ कैसे पति ना को बात कार बेलों वाणी इसकी along ke dudun bo mainstream long ke dudun bo akese no aho akese na tum hokna na tum hemle dam tamil solaman mathadam tame nil tum akese pasina tum aho pera akese hokna to bulini ni ibudai bola mangal basi ele ke tem si responsible bang rat pens tame dam ripo number 2 responsible ni tum kipiang tum bange political parties tum bha Political parties tu man mangai miri pinjal ini ni kali bidi ningori yang salsa में जब political party tu mangai सुन claim देते ना ये ला इसी के ऐसे के था इसी के ऐसे के लोग अलग तुझे लाम करे के रुपये तंते अकपरे के ऐसे के सेंडु हला बंग सुमा claim देते नहीं lahelo lahe saso ke so armi dis bang lahelo saso ke so kipa me hi आज itu जनबा malaria le itu mong tung te pudi mutri ting नहीं कुछ ना रखते lahelo तमने armi dis bang number 3 most important Jadi ni jika tulang malam penlo, laso ke ese yang dipilih bodoh lo bodang te, emena anung angkum ke emena ada jiti kali apa kelang rata tu, jiti jadi, inojo sih ingkum rantam te, injongjung jiti te, asal laso ke ese yang jadi pilih bodoh bodang te, pilih karbiang long efek budi tu, karbiang long pilih itu mah kacing hon aman ke do, karbila mena me itu mena cetong dundo. Pinili itu melong karbi cultural society do, pasti ketangtang karbi kheki rumah melong same, nili nenjelo je, KSA itu sih sirat dona ini buat deh halah masuk ke paprang cengi kena tu makai saya do, lasi, kor de lapen ini tu lapen, purun hibur tu, pilih lah masuk melong ini paklan kantung lama ngapain lo. Je pindana je tong tum la mena me ta do bena ka prega song ni tum kelang pada song ni tum to cingwai bomo kaita je la bangso la mena me ta conference du ko lo no TCS me program do la he dam del upotante ini tum jongjung bang le paprang na ateman ni jongjung paprang pote rak tu ni matsal pote la song ne aku putot ke si vision de la ko me tu chule puma khala dama khatta pata puli tu rake akemele kenta keno for example medical college to tuni dum ke song that council pen ke jadam pen jelok ha state power on da jadam nang even lo dum ban police anta nang pon lo rat tum ki jusi ko pilo kan je ke cheng si bang kala dak ka local akene tum ke long sila so medical college bang krai si be apida ke long tu bang ke bang pocket pen bang pocket man kuma ma kene tum ke long amena ra skin ni set liputan te hala bang so ke claim hurutan itu mana putulang ke labang la tum claim hurubang ke poisa tu yang dana masuk labang so a moment bang patik ko liputan te itu kuano claim nai lang ke kata dharna ke dolo to anin kam dunang kum ni tum labang so na state level an itu minister level of talks and call epen alang tum itu kota vice tag itu labang so solution bang asik criticism bang ke aku bang do ver nang bang ni tu criticism doi bude positive criticism long bang si itu bang ni ati laso lam ni dia kapre si pondello
Ati hidup siya no KSA lang man nilipu bukan tung lamang la peno je. Ini lamay pe KCS no nama apor in ipin pen. Labang so KSA University balang tung king kampiyon nang. Lapen ke damta kabi kaji no melong same alang tung labang so alam cerai pon tu sini di sini dun. Padahal so melong same di ning gitu. So lam butake. Lasi isi bang itu kecok ci bang lalo je identification of KSA laban KSA yang mga pathe KSA yang mga pathe ke hala representative chu det pe jedel yang mga pathe kali KSA yang mga pathe ke nali KSA binong lo punali hala pan mane mapla kardak KSA yang mga pathe kilo mane encourage kuri lo je nang KSA ka prek seng lo pon nang tek share lo KSA pa on pot deep po nang KSA lo pon nang na pot nang kardak tan apa isi encouragement lo masih another irregularities ni dah kathek long no lo ini assessment kuri athe man ni ta asulam le ni jitu arjulong lo pute mafarlo pute henta me yang kede tu nale tum as KSA pen angpan gitu tum kosong mama ta asal lagi KSA arlu tam ni asong sini ni gitu dah kene ni klong lah punya nanti mana kita athe malah su KSA university ban ke dampang benda an 15 to 16 years ini involved in 2003 Boroi Court non that kali Boroi Court 2003 kali makala Kalau so ekor dan beli 16 years nang pas satu ekor ban KSA University nang alam nang lele. Asila so KSA University nang alam nang kanili. Last 16 years nang pas KSA long plan nang. Ni KSA long plan nang 20 years nang mandat nang 15 years nang KSA University nang alam atam nang kan. Pusa mi chun karam nang itu nang hai tang thek thei ni. Asi Ode la bani giyo tu apor dulu kibang jian ni lahai kado ka velam tam apatak same isi itu isi kada long plan isi kada je kong harang isi kada ho or pipen itu kado go be le bini ke tan alam an same itu tunam pu ni ni ke dam do lasi ini dah nanya tong marat pencing lo inda nanya tong song tum an same kado ko be itu ke tan ke tin lo pacun pon nang ko ni ke lo lapen ke si birta ke mi ason bol hodi birta ke mi ason lo jo non ha jong gitu government college students union society divisas laso election lo alan tum ni tumas KSA ason ma si thodunji pu election long do ki thodun do lasi laso long ke ai dun lo bang ke out of 9 candidates bang pho bang ke hai dun lo bang pho to la ke main aditu post long se hai lo la si la bang ke vice president VP lo la bang ke Nirmal Teron EGS Hempu Inglen la bang ke magazine and literature secretary Sangir Rong PP la girls common room secretary Lisa Topi la bang social service secretary Serling Topi ase alang itum phasam me so along klam la so abang farlong pen alang tuman congratulation mate ka churuk pilo alang tun pan ka chapahai dun thepot lasi nilam same kini jidam pading dam o ipin pen la an ni jidam pali thekchotsi nilam the neji pon thekolo pardon la pen kurban su